ia faatalofa atu le suafa malo Iesu Keriso i lenei afiafi i outou paia a le gata i lea auauna totofi a le tua mo outou faletua paaga ma uō le talanoa a le uso ia viia le alii viia le atua ua mafai foʻi lona alofa mutimuti vale ma lona alofa lē faatuao ia le foua tatou toe mafuta lenei afiafi taʻitaʻi mai se tou soifua la lelei se matou foʻi ola faataufaa ua tatou toe feiloaʻi ai luga o nei seotaʻiga pega failagi lenei afiafi ia lou masalo e faateliloa se faamatalaga lenei afiafi oga e keiloa o lē saogi kakou e makamaka lau marosi lenei afiafi ia e faatalofa atu foʻi lenei tole malu i le susuga i le faafegaiga ia efeso 14 ia ma toʻina ia sione tatou ia ua mafai ona matou faatasi lenei afiafi faataunuuina foʻi le tatou polokalame masani ai ia loo masalo o loo tuatuania le suga le fegaiga ia le aula o loo ke moa kara o le faimalaga le aula pesao lea o le faimalaga ia a faapea o iluga o ia nai tu po fea lava le tu le lalolagi o ia ia aga lelei le atua ia faamanuia ma ui ala ma fuafuaga ia o faafeagai ma oe po ia isaga i se fono ia po se mea foʻi faaleaiga ia faamanuia le atua sau se taimi o i luma tatou toe feiloa ia tuma oe pele alofo leli o tatou ia lenei afiafi ia e vatu foʻi le avanoa toʻina nei ma le suga le faafegaiga ia pe mo se o iai se mea o fia talatala atua lenei afiafi ia po e fuise mea ia amatai lai o le tatou polokalame peina masani ai ia le avagoni ai o mea malo faamalosi e lausuga atonu ia ma le suga foʻi asioni pai tatou masui o le tatou au le avui lea plus le au o le tano le uso le fea tua tatou masui o tatou au e whaua tatou po kalame nea fiafi wa lele i o le vasolo tua na iatu ia malo le wha malo si mai whataro whafu tatou a ingo mawale nei au nanga ia malo le soifua whamnuia le atua e lo finangalo i ni mata po le ataro noa ina ai ia Ina toin pengmo ya mo ile se e ngalu ngi faka apel pon ngi oi o ka ko ngana le o le kwa ko pula se me fa pe i le ka ko ka va sul pico sa pengo ko mo ai se kai minga ko pole me o va ve ku sa lo ka ki lo va fa ka apel yo ke me ka unga e malo wa se o mea e kupu se ngo mo anga sa nganga le par bi fa pe o le talonga e o le talonga le mea ya ko ngura fa la masange ala ko le fuga ingone mea ko ai ka ya le ska ya le so ngar fai e fu mea ala ko fa ku sa nganga le par bi me o talonga e fa pe ala ya ko fo i pe o pa u ku le polo lai ku ya pe malo si ya pe la malo si fo mea ya fi o talonga na mara se plu au ngi fa poringa o ko i tasi nei fui au malo si ole nei ya fiafi ya da po ai mar fia ai ide ya masalo le vaenga na fio i se tala fu de ya fiafi ya ai o le termine ya la tatu wanga ya tu lo mo le fa moi ya por au tu fu le ya fiafi ya wa ye se festili mo tatu le ya fiafi fa pe fo ina le ile nga wenga le tala ale lotu o le ale tatu au wala tu sai ma le tu spai ya o le festili nga wa ka ki ro fu nga le ye nga wenga le kala o tu tala ia tu tala le lei o le ala tatou au wala tu sai ma le tu spaia le fatsino mai le ku spaia ni o la wala tu spaia nunga le wat mane e sila pasta fa pena ona tu fa mana tu foi tatou nangal tasine yo vaenga o lo fa pena ona nunumi ai ia le soifua o no le tele
o tangata. E pei whateta inga i ele tu ainga statement foi lea come as you are. Ia e ono sa o se situ ia e whai te tenga fo. Wa e re tasi se ka le si o whai a fole na whamatalanga. A wha peo come as you are. Ia come as you are ma expect. Ele kumawai o as you are. Ele swinga wa o tātou umarawa ang salama whaale tonu. Au at tauna e se swinga pe o le tala o whanau fawina i tātou o sui mea tātou te mana tunatu iai. O asola sa tātou lea mana ia le whaamasinonga tonu a lea tua a kako amio vālea mamio leanga e natural vea tātou. Aso nei a whaale tonu pe paula sa valinga e ele nganga o le salamo ma whaanoa no manu lumo le tua ma wala au lana whaamanga lunga. Ia ona o tala ele vaenga ona se tasi o la funga na whapengang whaongai il tu inga whainga lea. Ia pe fu ele invite ma wala au e ma tua ele wala au lia i tangata ina iau mai. Au ke pole tūlanga nā te iai ngaro saua te saua ia pero whātu e lelei leanga o lelei leanga a saua al whaale ko ngunga ia ola ia whapena ia koe lako malaunga whiwhi ahunga ngā le mili ngā pāku a le mele whai e le eise whaali o le upumoni e wakili anga pero le winga ngal tala le whātu sa oia o le siwai tau a fui you got to be careful when you're comfortable in the church. Wa le ise fa maingi, le ise se discipline, le ise o inga, le ise fa atonu. Ia ale tultuli a pu al tatou sil. Ele ngaluanga tala ele lotu le al tatou awala tu sai mal tu spai. Ia te ngona le ise awala e se mai I fa ta inga na fai Yesu e fa popo fe mala na fa tununga le na pero mai tawina le il mateo lua valu masani ai tatou mai yo to fa no mala maso ma baptiso atu ya te ila to le sua folta ma le atali ma le ngang pa ia ma le los fulu mai yo to atu ya te ila to ia tausi me uma o fa ya tuai I think ole pattern le e au no tatou fa me mo ia atu e fai maso o le fai maso la e ke le ngai o inga ma fainga manga luenga e fainga a fifi e tonu na a fia lola ma le mele ole tala I ole moli mau pe onga yel fili nga luenga tala I pole fa evangelia evangelism e per masani tato ia pe o se tau fa e mo tunu na e tu sai male kusa ole alanga al tuspa ia fainga na al tuspa ia tonta to fai le ngole ole mea wa ia o peu more nice tangata ia le pero vet o la fionga ia pa o la fionga pa ia le tua ma wala le tua e sui lava tau sanga sui anga tupulanga a ele sui ai fua ia le method ale tua e nga ele le nganga fa pe ele amaya meo o le lua feta sanga talua e fai e well sa o le nga kala but you got to be mindful of this ele isi la fia ele tua e sui a ngā tupulanga ele isi la fia ele tua e sui whainga tangata anga amai le tua le ngata ele culture male awala po le a lava le fsuia inga fsuia e tu mau lava le mana o le fionga pa ia le tua ma awala a le tua ia karsia o mara malama ia mea ngopisa sia ia tsuru ia basta se fa popo de vaenga de ia msalo na wo tali le sunga ta e so ta silines o le upule o salamo wa fei tangata le upule o salamo ai pa wala tala ingan sa mo fei ngat wai o mai al nei te minel fei fo salamo
maliliu i le antua salamo maliliu i le antua o mai foi le taimi o le apostolo mal feng fo o le kala le kasi ele suia pe on sa no le sunga le e ta i nei po ele suia le fainga o le o le tala inga fai sa o salamo nanga o le o le fai tau le o tele na pe fa suka fo ia ka fo le fainga o le tala inga pe ho le sto inga la ponga le va pe e lo fai Yesu ia te o e italian sala e no Yesu lang sala o le tatu tala inga o tatu tala inga ele fai fo le va pe ke alo mo ko o e winninga mainga le ho le nganga o tangata no o le mea ka kou o le ka lai ma sa o le ka lai awange i vengi awange i puler ka yanga upu e le fai ka lai anga o le siria ka ko sa ile according to the Bible mai ko ngol kuspai knowing on mea ka kou fai ka lai ka fai ka lai nga a nga luenga le tu le liu loko e liu le loto tangata e vola le fai atu nei mai ai pe nga tuai perfetta umma fenga tuai tasiala to feu tasiala to tala inga olea sala moma le liu le tua sala moma liu le tua o mai foi taimi o apostolo ma pe o fai atu o me atas sala mo fa tu le li o Yesu Cristo o le ngaruenga na le ka o ngaruenga kala ia le ua e kau kalanga de fiafiti o le ngaruenga kala fo inga le pe o le fa kulanga inga le ai e a oinga fai nga ruenga kala e ka ua de loko o le fesiri na hai de fo nga le koe lango koe nunga kulango de silo ngia fia o hai la de vala o winga e fai nga ruenga de o kala pa le la ua kau mangingo mai nga ruenga kala le ua umanga isa ua de ngia fia le fo fa mamna mai pasta le ua mai le verse ko kua e ka ya a pe o ngi vai kau pe o fai se au wa le ai wa mauki ngo a le fai nga ngor kala wa nga yam ka fa yo ide ya sauma ya a pe o menga ko fa popo ko o ai e vala wina e fai nga ngor tar ya e ko ko ka kom ka pu ni fia ia na ia se pasta toltono o so skersiano lava o skersiano la e foi ma foi leva pe wailonga e mo lava wailonga fai la unga e longa fai a unga a so skersiano lava a moa ava no e fai me pe ole la unga ma le fai a unga la o le vala wina na tato uma so skersiano fa la e o foi la nga lunga fa ta la ne por missionary unga ele si e lava tanga to vala wina fa to ile ofisa ma la to le me a lofa o le ta la a le alofia ai o le vala o le tiutelia so o se kerisiano ona le tatou te o le upule faataltala i lau faalonga le upule o le a le tatou auala e tusai ma le tuspaia ia pe ona sa on taʻua e sogasione e o te fia faitaua ia le matai o le tolu fai upu e lua o le upule a manai a tele le upule a pe ona taʻua e sioni o se faamanatuga leleia i tatou o nga ua sui le tatou fe au yaso nei o sui le tatou sa vale sui tatou message whaelo atu o me fo ngā wala i ona tele tangata e lo lofi i le lotu e o mara val temine e le o iloa lava meta o le lotu e le o iloa lava meta o le whaola tanga pe fo ona matau ina le tatou e kalesi e le la ato ne tau sanga o tatou nofo e lava ilmo ta upulea o le poleale e kalesia le makapsisi le lotu ina ia iloa le le tangata langa ele skaka ele isau le loku ona ua whailoa i mai Yesu ka sau le lotu o nga ale a inga malwhewhi au sau le lotu o nga mga miso sangi i se tūlanga whaltino sau le lotu o nga o langkenge lai le loku mafuanga uma whapena al mafuanga e tau na alu tata le lotu ona ua whanau fawina le anganga ua markala inga saola lea o le arang whaumula utala o nga maka keionga e kolu lua ma le mātaio e fast food fitu o lo o ia ile sa vali o le tala inga Ioane Baptiso ma Yesu o upu ia makua kukusa le FM i nā sala mo ia o tau
kala le yongi sa fo ia Yesu le mata e fasu fiku fa mai ina sala mo ia o to o fa upula tolu lua mata e tolu fa upulu fa mai yoni na sala mo ia o to awa wala talata mai le malo le langi a sau ia le mata e fasu mai fitu mai talu mai yai na fua ona tala ia tu Yesu o fa pe atu ina sala mo ia o to awa wala talata mai le malo le langi ole upula ave ole sala mo a kangoa o koe fa a winga fa matatala tili ile mele ole tangata lai ole ala tutala inga fai ole tangata hanga sala e alang mga omia sala mo ona wa yel fa le tulanga le sala mo tangata mi tonu ngal tangata hanga sala sala mo le ala afa pe a wala le a Yesu penta o e sioni a Yesu male au apostolo nga fai o fasili why change se ame o suia yaso nei a se au tato atu ai mo fai atu e alofa Yesu ia te oi he died for you krefa pe se me nga but maybe ele sa valina tato e tona fai io ua comfortable ai tele tanga sala o ele skala nga o ole o kanka ko fa fifi kanka well ya uya tu saman va tu spaia that's the best way of doing evangelism ola scare them make them fear God make them know the true God ya la to lo ya ile aso tu ka ko kasi uma la va lu mo le tu ya la ko la fa fenga ona ma fa ile tu pe ale fifi le tu ava fenga fifi le tu pe ale lo le tu le na sa o yo ana fa me na sa mo yo to na lo ngana kala o lava nga sala confess ko ke o ko kan sala fo ile li esa fa me o la tala mai le malo le lang ya ma si fam talanga o me fa ile na me ona o le tfa atu o tala le le o fo le lotu ya soni matanga tala ya soni ele tala lenga fo le au tala no ata no en mele no sunga o le tala lava le fai ele o langi manisi tangata lotu ele o matua i tau le sa ele mele ole o tatou e narrow minded o tatou e fa maululunga o tatou e fa masino tatou e mana tu fa pitu tatou tu silima well ia ilo le tatou it's not about them. It's not about how they feel about us. Who cares? Ole ale la to mana tua. Peila va ona o fai atu. Ole mana e feliua ina le loto tangata. Le tono le tala le pe me kala polo tele ma. Ile tala le lei. Ea, le anga ole mana o le atua. Ole tala le la o fa fefiloi. Pol tala le lei wa avenga al piko luma anga ngar piko ku. Pe avenga o luma makua ai whangaronga lo ngatun. Ele o lai se si. Asia, langa fo ele o le mana nga o le tu. O le mana o le tu, o le tala le atua. O le tala le atua, sala mo. Sala mo me o to ang sala. Wanga Yesu e whaola inai. O le ang sala e ao ona wha sala ina. Io me o mga e ona ilo. Imagine wha peo ka ika le lalangi a sau o ele mo mau me fe mai. E alo wha Yesu i ati oi. God loves you unconditionally. Ya Allah, oh, nice. I like this kind of God. E alofa ia te pole a lava la o me fai, e alofa le tua ia te ava fele maliu o Yesu, ngā langa maliu o ngar kosao o le tua i tato wangsala. Ia pe o isi vaenga na pe afa pe tultuli mata ngau lava tato. Le upule o le awala. Ia o le tala le, hell, preach. Pe ona fai mai ia paulo ia Timoteo. Alo. E kai fōringa mai koe ngā me whunga le whaupunga whunga le method. E se le message. Koe ngā me le ke karangoa me o le method o ka lai. Au akupi ka lai ngā piko runga mani langa. Ka kia o whare kongu le message le ka lai. Lai mangai pe koe ngā me penga le kau kikido koe. Sione pe e se koe whapoe kuranga rea. Fo le ole atele ani ia fa ina fo yo tono kale sia pa pe sen fa ile le kala inga mo le ko ke kala
Maawala. O le mea wainga le tele le tangata whaalonga tā i tunu le kalesia. O si se o tala inga na whai. O isi fo tangata o tala i pita o ia Yesu te malolo ai. Wa masalo po whaafianga loko masau malawala awele malolo lava. Ia we. A fesasia i ro leo ma fau kala inga le ngaru. Wa beso pe me foi. Me ko sau ia Yesu ke malolo ia le la. Ia na o le si fo ko inga kala inga ho le fa pe o loko le ngi me fai. Ngar sulu ya po sa vole na ka ingal pawa ngal mele sa wi kiram va vai ko ngore kali siel mela fa io va pe ko me fu ela kulor sa nga ku pe vole le fa mai ma fa me ngi fo ngal sulu ya le la fa mai lu mai sil me ya o le si se or kala inga wa sui ka ko io wa sui ka ko le wala sui ka ko le wala kala inga e sui ka ko le wala kala inga la panga kia nga o le kele or ka ka loko fo iku o ko nga me ya o si se or kala inga fai ka fa sa o fanga de wa ka ko mo tanga to la o le o la e yar ka ko piko nga fo ya e si no le au le kala longa le ka fulanga ki do funga le ka ye fa ya le nga nuenga e ka kaunga i lo le me ka kala longa mo mi le sau e ha onga ya nga sa a le loko that's right ma sau e fa longo i la nga le loko ma ka o si e mo le au le kala e wa mo le au nga le na ai ale mo longa sa or ka karu le ko vai ko ka ka ya basta sei coi se sono i mercure fa pe ona sa no la sunga la fsi e tu sa mal tu spa ia wala tu sa mal tu spa o me ola wa ia po lenga na wa uia ele a fia fua ia stanga mai si ona le tu ole o awala fa nga ia so nei e ui lava ele enka vale le ngi TV excuse me ele yangi social media ya sola o le fa nga ta tu awala ia al meni ta tu lo ole sa vali mal fainga na fa Yesu ele need for ko sui fa ka inga na per kala Paulo nga fa Timoteo pasa o mantua excuse me so ile lua Timoteo fara upo lua mai e tala ia tule up ol fa perta ni ngai ol preach the word no ol la unga mai e fa malo si ona so taunga le muai na so le taunga le muai ol mela ke fia fa tum fa mafa ole awala le nga ordain le tua e fai ele me le e mo e langa waisi me vonga o fai skit fai ia siva ele fa pe le anga pongyang sara fu nga me a fa pe ole skama ki ole ska ka vonga le ya wa akili ala musika ya songi ole tum pisa ranga fai vai ole night club sa fu ole pitanga le siva kongolo le ai mse kau mang fale nganga o ya ole fa melona ia o fa evangelia o ka nga le ka o ya so ngai ia fa evangelia o meio skid masiva there's nothing evangelism in that nem se me fa evangelia o la vea nga o fa evangelia la kuspa ia la unga le up folo le fa mai e tala ia tu le up ele o fa mai dance le up pe act le up no mai la unga le up o mera ke film nga afsi gaka nga si se ia la wala nga mai le tu fai ole mal ma watu la unga nga ese wala si le kulo la wala nga por me o sui danga tu pulanga ma sui fainga e manga o mia le sui le up ele manga o mia what happened here pastor Mazonsun wa underestimate ka ko
le awala nga fa hu le tua ma le plan ma le method nga me le tua e fai ela nga lu me vo nga ku mo lo ku ka ele ma tsa u le tua nga vo ele se le awala ma sa vale la avea ma ia lu e vai lu e ulu il si va fale nga le fai sa lo la ele lu ma nga ele akar skid le fai sa lo la ele lu al mele misi pe o fifeta una le salamo le fikusu kasia le ufa pe o le tua o le famasino ami o tonu o ia ua toa sa fo ile tua ia so umalava ie ua ami o leanga tala noi tangata o lai fafo atu male upule kulkuli e sioni salamo kangaka ele salamo tangata ele iloa e ao ona faamanga loina e ao na faolaina o le mela kaunga iloa e taunta mo tangata ngai ke ole le leanga ka kaunga e salamo e ke mo mia al faolkanga por kala le lea ya ma fa pena al melo le ai nga o milimilinga ma isa o ia esko ingo e pastor nga o me makenken ale su ale lo o kala le moni e ki nga e maingi e so aki e fa ali ai lo tato matanga ele mafai nga la fil ponsa se ala o le sulu e mal mala mai ia le ponsa ia to fa pa ia tu le ia ale tanu unga ia le unga le aso pule ava ia fe au ia mal tanga tel fengora a pe fa tu lo unga ia pulenga o le lava le fainga la fa singo mal tuspe e kusa mal ofsili e tu sa mal tuspe ia la nga ia le wala wow la unga ia tu sa wala parangi o mefet fa ime ia o si wale fa ia kula ngai kaunga nenga mai le ku e fa ia awa le folo ye kanata wale o peno fatu o le tua fa va e sui le vala fainga sui nga kulanga kusa fa so songa ke mi o akama eva mar ke mi ngai fia fe kausanga o le fatu a mai fu ele tua fa va le awala ele matua le awala ele to ina le awala ele alu fa pe wo se po pe ko ma nga o mier ko edit fo ele no le awala le nga mele tu le awala la vanga e alu ya alfa inga o le lotu ale tu le se lo ka ko la pule ka ko ile method le fai mano manga ele fa so ne fiaf le ua wani ali le mai ale le fa punga le nga ruenga ta la ya ma awala tu sai ma fa singo mai al tu spa ia wa le pi fa singo mel ku spa ia ya wala ia e ao na fa ele ta la a fa la pa fa ele se ma ma me ko ku spa ia no nga de ka nga ka la ya pa fa ele mo de se ma na me ku spa pe ma fai nga fai nga e anu ke wala ke do ye Yesu lenga madiu ole tangata wa fa sa ni e tala ia e taun mal leila na tala la le fai taun na la balo na ilo le onga taun na lava langa e pisili mai tangata e pisili ni tangata le mele ele mau tali lai ye mau ai mele ta hona lava ta pena ile fionga le tu ile tali awanga venga ile tala ile sai ko nga me ngo fa ku runga du kala iwa ke ro e angi mai ka inga i unele ko nga me fa pena te kole o ko era kalao o fai ka le kusilia tartia ngafi ele fa punga ngai ko fa pena wa ko liu ese mai le tala le lei ai le sa a fasanga tu ile tala le le sa ana fe me o le tala le lei ya au kong su ko sa o Yesu le kana ngo ai kana a man ko for ku si pe fa kai ku la fongo mane longa lai ka hu ka ko lo le ko nga ka la i e mo yor ka la le ya a ko nga me la le pe o le fe me ku si da ka tibia ole fatu ta inga whengu fia lava ele
le mele tau talanoa ingi pe ngo I always use this passage le Ioane le mua Ioane mta mua pe o le pattern nga i lo uva ai e mea ia o le fa evangelia po le tala inga ka inga la rau rio anke le ama ma le so ole le ka ua kusa o Ioane nga le fai mai nga o le ofisili pe fa fia ka yo o le memo mo e ona o ina pe mai sa o le tai ona so o sa to tu o Ioane mo na so to lua o la le me nga ku yo nga fai o le ticho so o ye ko lua me vanga sa o Yesu ngal fai mai o Ioane fa auto ta mai ma mo le tu I lo la uli ia ngal fai mai fa auto ta mai ma mo le tu fa mai lo o tu ua la o Ioane ai muli atu ya Yesu o le ya ola ia o le fa so o le pattern le o le order le fa ele o lang kala o le teach the believers, teach the followers, the disciples. O ia so, ma fa singo ia so ia Yesu. Ina ia loa Yesu. O mena fa ko nga longa nga fa singo e Ioane le baptiso la uria ko lua ia Yesu. Muli lo ia Yesu. Ma o lor kemi ma Yesu. Ale sa lo fe mai. O le me mua la vanga fe antelea. O le aluma masu e mai longa uso pe te o le winga la kala ha o wina tato wo e ta la a ko se suku a ka ko le yo kala have time with Jesus ia le kemi mai Yesu asa e mo ki ngo sa o tato tala tato te e ta la langa pe me nga o isi kemi wo mo kemi mai Yesu ai le se anu o skemi wo vave foi le anu ai le se kemi mai Yesu meranga ala koi esel kala fai menga ala koi pala ai fai fiel le man fia na se kaka sui kala le kele o mai le ai se fa ola inga asia ele kala le ngal kala al me kala le funga le fe me ku mo la ko pema na po ele prosperity gospel kala lenga wa nga fui karango mei de sa ya Yesu ole kamanga le kele fa ngale first le to fat plant the seed of $5,000 and you'll reap $1 million. That's Campo. Ele Campo e male tua. A fia ola manuia fa pe fesa pisingisi kalo ele tua fa manuia pisingisi kelengi customer se o mai. Te le eu tupe. Nga kalo mai le mafau fa mal putu e fai au ala fo. E fa pe na ona ola pisingisi fa pe kwenga luenga a mai le malos. Kwenga luenga ia mo tupe. Ale ko nga me nga ole mo talo le ia mai. Praise the Lord, o ke kango kula o kia. O fiki ai le fia se lau. Koa ke mungia o ngā koe ngā mulma. Pipelo o ngā koe ngā mulma. Ia, tā lai ala tuspa ia. No whanau no mula ngā resipi fi au na. Wha mai tala le fi au. Se whao ngā ai kia. Kana. Aka ko ka lai whao ngā ai kia. Ia, ai saunga ai kia. Ia makwale la inga man kuspa ia ai kia. Fai ka longa. Fai me ai. O me ia lela ka la ia kungo mai do kanga kai. Ele makwa ai o le munga le mai a boli ia o mai ai me ai o ele nga se kia. Kwa se ele o me kia fare kingo nga ele au nga o kala kuspa ia o me ko kia nga mai ele tua fa nga ka la ale wo o nga le ale foi mai fa nga ai kia fa nga fai ka lo o nga me fa bia longa ra o sila ngar sa warar ke me fer ka lo nga ai fa ku le loko ele sa ele lo io o le sa ka lo ai ele lo kula sa ele le se winga a fai fora se papa ki wa le karesia le fai ngar papa ki wa sa fai a fa ku le loko ele sa e le ngai le piplico nga le mo wa nga ia sa we alu e ta a pe o si de au ku o meo e karesia ia le nga de ko kongore kala ala ia ku disi uso e karesia ia kwa oi ia
po fo mele ka ke ka ko ngi wele sa ka mino ngi e fa ka la inga fo e ka wan ma fu ai so no nga Mrs Green le nga fai mai o ta ua ne o fa ko ola manga io ko ke lo ka ka penga mai man lo krasa a me kara fa tu ola va nga ya they only like our food they don't like our cosmo mela nga le for tala le sa a fo maungu o kala le ke pe maungu fo ile ngole I af ka man maungu le sa pe kala sione le fai o fai votato o le moli mau o le faaola man le faaola o le talia man le talia o le mea ngā le ngang pa ia fai a whako a kupu mea ngā inga ua sa o le tala le fola sa fola le tala le atoa pēla o ngā iele ia skaile Yesu mai o angi a maka salamo ia o whakai ka inga la songi ka ko la whakala inga yeah, but we don't ele underestimate the kako ele man na le tu male awala nga mai le tu la kuspa ia fai le na kalesi ai hei lang fa fika uli o fa fe ngai mai la ko le o lo fa ia me lo kala ingon kala de fa fe fo ina o nga fa fo ia fa fika wa okay lo ka kaunga yengi fa fika uli ya o fa fika uli ma kasia o le Lord sa va le kala ma o peonga uta o lau o le sfafika o le lei o lo le tal tonu ina ma lo le fa tu ina o le awala na fa le tu fa ko mangenga o fa ku fa ka inga fa yo ange o yang ko lua le sa Yesu fa singa Yesu muli ya Yesu sa me muli Yesu langa o le lei pe vola ta to a le yalu o o farelei spend time with Jesus nga la kula ia le o na van kala yo a ankele ang faya petio men o mo le mesia nga fa kwa sa fu pe ke lu no ngo nga folinga men na fu nga o nga ia nga fu nga o se spe ke lu so o ta tola peong fe me kala pulu tele mal tala le o le sfa fika u le nga o le ma mal tala le al tala le fe mai o le mana o le tua longo winga o ka ko ngi sa fa I ma tanga fa ola ina lava ele ai lava si a wala ka fa ola ngai pa wala la wala ka fa ola o le tala le nga la mai e fa ka nga le tu tatu il fatto tua fa ola ina tatu e ole wala la vanga kasi ele se la wala fa ola ngai o se la wala fa ola ngai le sangata wa le skaka me o le piselang fa ola ngai o le moli maulang fa ola ngai o le kala ing o le sivala o le skidlang fa ola kere ka ko langa ring na penga ka ko spai o me la fa ola ngai spai o le upu ale tua o le upu ale tua launga hina o hina o le upu ale tua a fa longo lar karinga ile o hina pole launga e nga lue mai le nganga o le tua ma felu ina mai le uma pe ya ro ka ki le ofisili ngia fia wa le vo ofisili ku mo meo ko inga me unga fa fika huri ya le vo na o ma ya ka dingia fia fa fika huri ku lang fa pe awalang ya wala yung apungi magkuwaf din kakarango e fisusuya ya e fisusuya ya kupulang walang ya wala ngi yung apungi e mafaya yung faongain na morkala ika wale wak po isuinga wale ko yayan mele sa ya isasavali kwasi fai aule ngu ufunga ya le mele we ya no eles ainga waru pasika pe no ka vale o ya o ko nga penga wo man ngi vai ka wa o isa fai nga ya yo kala inga po o hangi me nga me pe da ngi ya fia de o ka ko fa nga inga ni ko nga technology ne ya afai o maka mis ka Amerika se vai ma maur me maka ya fa ko fo o me e ki do ngore su ya e ma fai no fa nga inga ni
ko nga kurang fa pe o tala wa e ngo ki do fo e ngo lau ke le ai wa le ale la va fu sa va fa ya o le nga kurang ai ko mo fa ya son la so le fsile la so le o tatu tele no ni o le tatu te whaanga ina le media o se au wala le tele e tala e tua ia o le utu le manu e fio le rangi le mata mai a tatu o le tala e tu le fionga pa ia ale fionga le tua e lunga le media o le ala bato inga au wala e honga le e mwhai ona e au tatu mta upule ia sao ia sa ia sao le wala e whaonga e sui mai ale unga kupulanga o kaimi e kasian au wala nga mai pa singo mai kuspa e ka la ia ile au equipments la so sko inga equipments sa mo fa alwe o se me siringa le ma nga ia ke le ma ku ngore me le we o sui ma le technology o sui fu markala o maka nga po se ele o ku nga ngo va ku se ma kwa I pese a fo ingale rap fo ingale le sumo o ya ma kwa I si va ka rap fo ngala o pu fa le ngala la fa o ya ma ka ki le fa ki o fo ngale ya fa so se foi da ngore bo ngoro ka kala la e le pu ka ye fa ye a pe o le ka ki kala ngoi da fi ngi me ka ku ma o le fa mai e la un ngaro o we preach the word ku so le method le ka ya le lo va ku pi ko rap man me fa pa ya se ku ye de ku fa mi si mo ye de ku le me le a fa ko fo ngai swinga nga ya basta ko ye si va nga ke dol ka ku o ngai ki ka aka ma e do ki so so ngi mai ai e ko fa lo ki le ki ye de a le u fo nga me le ka ko fi o ma ngingo le le fi a won ngi fi nga wenga fa tala ma le method a wala tu sai ma le tu spai ya pe ko ka kaskulele ka ko malolo fo e o kon ka ko ka po ai ma eu fui lá ya o fa pa ya pa yo ka runga ye ngal fa ka wa ya la vu do le au da que ver ni ya pe menga pe tato fai tau I loa lau mata I loa lau sa vali mai ai loa o le fina ngalo le o lo tua ya oe ai alu foi la falta la inga e ke alu fai malo mautino o le fina ngalo le tua o e faia ele o ele ke alu ka la ele o o le silia tu ate o ele o le tua so first and foremost you need to know ia tala le le ai alu lola ia le tala o ko nga pole nga vonga le o le misrepresenta ka ko le tua o lo latu e se au tala e fai fa pero ka kala o ko nga tua le o ko nga lo ko le ele lotu ale lo le ka ikale le lo le sa vani pero kala foi le mana ia e fa punga nga ma sen felis fa nga mai o le mission ale it's not someone that crossed the sea but it's the one that sees the cross first o le winga la kala ele fa pese e longa o e alu isi ku unga e mission ngale la ia le no o kanga ka e va ai le sa to ke riso o kanga ka nga fe mission ngale se ala nga e va ai e suma me umna faia e ke e natural level la ngona le application o lo walu e tala ele le me le nga mo e pe fo anke le ama me yoani al fa longo la me the first thing o le memo mo na fa entelea o sa ile o na uso mafai ai o mawale mesia ka koula na le umi karunga nga ko mawale mesia a o fia ngisio ka ko fai ai o mawale mesia ia ole o se toe fa ata tu le sa le di ya sisi o ka we o ka ko mo ni ane kaungi ia ia de o ya de so le ia pe ko isi ole ku de ka ole fautuanga ho I mene o tala inga ho le ta ho ya pe ona tatu tala no le ya fi sa tu ta ho ya faile le wala le mai le tu e fa nga wai ele te no ho ele fa fi ine le tu se me ele fa tino ino non fina ngalo e winga ile o le mota atiala tu spa ia we tun we umma tun wi awala ma il tala inga mal moli inga mal la ngai no na fium pa
Tau tatu multa ia. Ia, ia leli, me siri laua. Ma wale ne ia fiafi ia ua. Tali tonu fu. Ia o te loa la. Whangata mai i tato por karame ta ua peko yese si mea a whai ia. Lea foi ua manino ma le matore vai. I le meo ngā ruenga tā la. E kaunga e kāpenga mua mua. E arwai. Ma ia whaku mawinga o halau le tua. Ia kusai ma fionga re kua. E whai ele ka lai. E li whai au whapeke raku. Whai o mawhawhaunga ma kuranga whapenga. Ia e mōni lea ngā ngore whawhakai ngia fiafi. Whamalo aku lua sunga. To ina ma sunga whawhengainga. Tai for the request recipients community church. Po le nea fiafi tu sahai ma le upumoni. Ia ma le fionga re tua. E lima taita ina i fōi tātou fōlaunga. Wha le tua tua. I le nei vai tau. Ia, tau ia ina ia no whale tua whatu mawina le loto tele ma le loto ori ori. Ia, ia o lua. A wāre tau o veina o le whinga ngalo le tua. E ala i le tainga. Ia, ma le tala ina atu o lana tala le lei. Whamanuia tere le tua. Ia, o lua mtiute mwhaifu. A wāre ngā rurua e pia. Mo le malo le tua ia ma o te taru tonu. Ia o le taunu unga ngā le tala noa le usole nei a fiafi. Le unga ruenga tāla. Paiso te mimo le tua. Kwa e lo le kala. Ai ua ke alu e ke di sauni. O tu sai maala o le tāla. E te tauna e maala malama lei. I le afionga pa ia le tua. A wāna taringa. Ia. Manuia fo i le. Tāpua inga le nei a fiafi. Manuia fo i. Paanga mawo, ia tātou tu whenua i le vas fō, i le alofo le tua. Sui fua manuia le nei a fiafi. Amen. No.